Ali šta je meni onako najupečatljivije, šta je najbolji pokazatelj onoga što se desilo nakon 1918. i sa državom i sa crkvom? Dakle, imamo 3 fotografije, Vlada ih je objavio nedavno u jednom feljtonu na Antenijem, fotografije koje govore više od 1000 riječi, kako se to obično kroz neku frazu kaže. Kad srpski general uvodi Gavrila Dožića, držeći ga za ruku u Cetinski manastir. Gdje će te 3 fotografije pokazati, a ja očekujem da vi objasnite šta to sve u stvarnosti znači i kako je došlo do toga. Kolega je odlično to objasnio. Dakle, kao što je Crna Gora delegalno i nelegitimno ukinuta, tako je pod navodnicima ukinuta i crkva. Dakle, to je više fotografija. To je radio fotoatelje Vujović na Cetinju. Ovo je 2. mart 1921. godina. U sredini vidimo srpskog generala Milutinovića, on je rodom iz Kragujevca, okupacionog generala u Kraljevini Crnoj Gori, odgovornog za masu zločina. Dakle, on uvodi, vidimo desno od njega je Gavrilo Dožić. Ovo je ceremonija intronizacije. Prvi put u istoriji Beograd postavlja nekog mitropolita u Beogradu i dovodi ga logično general okupacionih trupa. Ovo je na ulazu u Cetinski manastir. Vidimo ovdje, mislim da je ovo Tomo Milošević, gradonačelnik Cetinja. Ako se ne varam, pozadi vidimo Gavrila Dožića na samom ulazu u Cetinski manastir. Do Gavrila Dožića vidimo Milutinovića iz Kragujevca. Kakve on veze ima s Crnovićima i s tradicijom intronizacije tolikih vladika iz Petrovića Njegoša, iz dinastije i tako dalje. To može svaki gledalac... Na neki način na čelu Crnogorske crkve koje više nema, ostaje rodni Crnogorac. Da vam kažem, ovo je također... Ali ga prvi put Beograd postavlja. Ovdje ga također vidimo, dakle, gospodin iz Kragujevca je doveo našeg Moračanina Dožića i uveo ga tu. Dožić se posle žalio. Pisao je pisma, postoje sačuvana pisma objavljena, gdje on kukao zato što je, kako kaže, u jednom trenutku emisiju doslovno kaže, neću da budem grobar Crnogorske crkve, i dođe mi da napuštim sve ovo i ode na ona 2-3 rala zemlje u Moraču i da tamo skončam. Naravno, nije tu radio, bio previše ambiciozan. Njegova karijera inače sva u obrtima. Prvo je bio srpski stipendista, pa je izdao Srbiju, pa je prišao, postoje arhijerej Crnogorske crkve, pa je izdao kralja Nikolu, pa je izdao Karađorđevića i 1946. godine se vratio kao srpski patrijarh kod druga Tita koji ga je primio, smjestio i tako dalje. Tako da on izdao više država i kraljeva, to je dio njegove biografije. Dakle, ovo su nesumnjivi podaci koji više na simboličan način pokazuju da ona crkva Crvevića, čiji smo Hristovolju snimačku vidjeli i čiju praksu manje više znamo ko je biro i Njegoša i Svetog Petra Cetinskoga i Vladiku Danila i tako dalje. Dakle, to sa ovim što sad gledamo nema nikakve veze. Dakle, Beograd 1921. godine postavlja mitropolite na Cetinju. Moram reći, dakle, u tom trenutku, 1921. kad se ovo dešava, ta takozvana patrijaršija koja je formirana godinu dana ranije, nema nikakve zakonske svoje zakone. Ovo je sve na dilje rađeno. Ovo je sve antikanonski rađeno. Jer je tek 1922. godine ta novoformirana crkva dobila tomos. Dakle, u trenutku kad ovo rade, oni uopšte nemaju tomos od Carigrada. Dakle, oni uspostavljaju jednu divlju strukturu koja i dan danas na ovaj ili onaj način postoji. Dakle, kad kažem divlju, znači, to je nevjerodostojni predstavnik, odnosno, oni na nevjerodostojan način tumače tradiciju istočne pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovo nije tradicija Crne Gore. Samo moment. U tom tomusu iz 22. Meletije, četvrti tadašnji patrijarh, potpisuje ga i govori da u sastav nove crkve ulazi i autokefalna Crnogorska crkva. Kažu, Melet je bio onako malo čudan i ne zna kanone. Ali vjerujem da su gledalci primijetili. U onom zapisniku, rješenju, također se pominje Crnogorska autokefalna pravoslavna crkva. Zapisnik je super, a taj dio vjerovatno... Neka naši gledalci razmisle. Ako u Crnoj Gori postao Sveti Sinod, je li postao Sveti Sinod? Dakle, ovaj dokument rješenja iz 1918. to je objavio Amfilohije Radović, jer je mislio da time nešto može da dokaže. Naravno, dokazuje samo da nije u pravu. Dakle, Sveti Sinod u Crnoj Gori je postojao. Dakle, ljudi to vide. Dakle, gdje je sad taj Sveti Sinod? Zašto je postao Sveti Sinod ako to nije autokefalna crkva? Eparhije nemaju Sveti Sinod. Obične eparhije kakva je sad mitropolija Crnogorska. Okej, ali, znači, imamo
22. tomos, stvaranje nove autokefalne crkve kao još jedan dokaz, a koliko ih je već, koliko god hoćete, da sudbina države, sudbina crkve ne mogu da se razdvoje.